tamang ngay may dito'y balay pare babay. Arak, pare ko. Agsyat naman na. Kapayad na pare ko, Mau. Heartbroken na kita. Isong agsyat naman na. Ay nawaw. Kasano ang ma-heartbroken ka? Awang mo inubihan pare babay. Kinawa mo inadama ko apag datunam. Saan ka dyan mabalintikas, Jay? Na-heartbroken ka nga, awang makagapaw. Apay, trip la ay at ma-heartbroken ita. Sige. Sana kung heartbroken. Kahit kula ti uminom ti arak. Mabit lang! Umayan! Si kamot gayang babi. Apay adi ka makaururay. Ha? Nabartag ka pa'y. Anya ti masapol mo? Ada ka din ni Mia, Sasha. Adda iti silad na. Madamang aging ina na. Aya. Mabit lang ang taya baka. Tada kayo tagsarita. Ay, sanan, Sasha. Basta aguray ka dita kunak. Di ka pumampanaw. Adda ni Babi Ijero Armia. Nabartag kat salsaludsudin na ka. Nabartag nga imay? Apay ka no? Diyak man amo iti day di alalaki. Ang amom kasinsin. Panagkunak kat adda panaggusto na kan ka. Ay nawaw. Kasanumat anay baganti kasta kasinsin Sasha. Madlaw mo't, mabain laang siguro amang ibagakan ka iti personal. Iso an nabartag nga imay. Anya? Ala, rumor ka kiidin, tamapan mo kasarita. Istorya to kanyak no anya ti pagsaritaan niya, uwan. Sasha! Umay ka man pay? Oh, apay ka di. Ay nawaw, nagawidan ni Babe. Nakapagsarita kayon. Pagtertripan naksamot kasinsin. Ay saan? Apay ko mga aramidot ti kasta kasinsin. Awan mo't tinakita ka, Babi. Kasanong awan? Kat adalaang mat ditiruar itay. Color yellow ti t-shirt na. Ken nakamaom. Awan nga rod. Kita ama. Kita man no, da makitam Sasha. Ay nawaw. Imposible Nakasaritak tupay itay. Amangan mat no tistingan naklaan kasinsin. Ay saan? Saan ka tistingan kasinsin? Pudno ti bagbagak. Imposible mat nga al-alyana din nakasarita. Al-alya, hindi kastoy nga oras? Ay nawaw, sa dino nga ay tinagapwa ang babi anak kao. Nabartag kan kapit-pitak ka maun. Magrigat na yan, tigas na lang. Anya tinarigat. Ay, talaga siguro na yan nagdatao, managbabain. Managbabain mo't asasawam si kababay. Di na ito mamawatan. Na, kita man ti chinilas mau. Awan manon ti Paris na. Napukaw manon. Oh, bayan nyo. Gumatang tayo iti baro Kano kagagatang mula ang dayjay. Baka tutulog ako. Naglisi kayo iti dalan ko ta. Mga di kayo matansya. Nay, madungpar kayo. Na, ay naglukon na babe. Nagsakit ti bagbagik. Ngimimbaw na pala ni Nana nga makichinda. Una yun, ti kasto abiyag mo, babe. Una yun abiyag ti singgel. Ay, una yun na talaga. Sino ti babaya sa marsar mo kanyak? Ay, Urayan nak, Babi. ha? Mia? Ay na. Oh, kunakon ka ta si kadayta. Sa dino nga iti papanam. Mapanak makichinda. Agkuyog tangarudan. Mapanak matlaang makitsenda. Anya? Ay, Apay akaslasan ka naragsak. Di nakadikayat akadwa.
sana kasta. Mia, ngam, sana kami na komportable. Sana ka komportable no babae ti kaduak. Nang runa no sika. Ay, nawaw. Talaga gayam ama nagbabain kanya, babi. Nakapalingkitan. Ngam di mo pala sinumbatan ti saludsud ko, babi. Nagadumati sal saludsud Mia. Jak amo no niya ti ununa kasumbatan. Kayat ko lang ama amuan. Nupudno nga imay ka ije balay idi kalman. Nakasarita nakakanungkad ti kasinsin ko. Sana mabalin na maamuan na asyak dayjay. Karkaro na nakababay no bilang. Agpanunutak man iti irason ko. Oh, napauli magkamatan, babi. Ay, Mia, saan? Anyat makagapaw tapno mapanak iji ayan yung ay. Sigurado ka kadi? Uun. Apay nga ron anak ko na ti kasinsin ko, anak kasarita nakakano. Apay, ada ebidensya na. Asyak ti nakasarita na. Iso lang, tawan nga agpay sa tibidensya na. Ala, lipatam lang ang dayjay. Amangan no imahinasyon lang ni Sasha. Nakasaritak ni Bobby itay Sasha. Kat ko nana, saan ka numat ngayon imay dito'y balay idi kalman? Ay nawaw, tasyak pa'y ti pinagbalin na nga ulbod. Sa maysa, awan mat piman pamanagnag tayo nga imay. Awan mat CCTV tayo. Ebidensya gayam ha. Mabit na ang. Ha? Ha? Ada nga rod ebidensya, nga iso tinakasaritam idi kalman kasinsin? Oh, dayto at chinelas. Dayto at chinelas ti mang panagnag apod no ti ibagbaga kasinsin. Ayuwan nga agpaiso. Nakitak akas na ti chinelas ni Bobby idi napalabas alawas. Ita, mamatikan kanya kasinsin. Oo na yun, Bobby. Mas daawa ka. Adan dito'y balay. Idi kunak nga urayan nakatagsarita kayo. Kala at anagpukaw. Kanyang aminin, ti ko na masaludsod, Mia. Kadwam ka din ni Bobby idi kalman, Kiko. Nagsak kami pa idikalman di balay. Na-heartbroken ka now. Na-heartbroken nga wa makagapaw. No kasta. Pudno gayam timbaga ni kasinsin, Sasha. Talaga nga imay ija balay idi kalman. Nabartek ka no. Ay nawaw, hindi babi ang managbabaeng. Napanidya ayan nyo idikalman. Wan. Huh? Isuti ko na ni kasinsin ko. Ngam edi rumuarak ta kasaritak ko ma. Nagpukaw matan. Nukusta, ni Mia ti kursonada ni babay. Ay nawaw, saan na nasayahan tayo ito ang mapaspasama. Anya ti ko nam, Kiko? Ay, awan? Awan ti kayak ko sa wine? Ay, wan gayam. Itad mo to kan kwa na to'y paris ti chinelas na Nabati na iti paraangan mi idi kalman. Nay, Kikaw. Apay, akas na ti panangkitang panyak. Napangkakanumit iti ayan da Mia idikalman. Ngim kilata nagpukaw ka. Napaipod now. Ha? Ay, saan ah? Hindi kaglibak. Napangkakanaw. Ngam ka po itibayin mo ka pimanaw ka adagaws. Abangan no, karup-rupak lang. Kino ada ibidin siya paray. Sinilas mo may tanabatim iti paraangan datintag na. Ay, kwa. Kinapudno na. Napana ka talaga. Ipudnok ko man ti marikrik-nak para ka ni Mia. Ngam, jakmut na kontrol dagiti sakak. Ti maraya ka di na oras iti likudan ti balay da. Ay nawaw. Ni gaya Mia anabayagan na kursunadak ti kaya ni Bobby a pagdatunan. Ay, sana mabalin na siya tagbahak kada kami una mangkiday. Narigatan no ka. Nay, napaurlimag ka, parikikaw. Kwa? Day talagang gayam ti pareko mo pare. Tulungan ka ang agdaton ka ni Mia. Sa dino ti papanambabi anak kaw. Nakasapatos kun nakapulo ka mag. Awan na mok ngagkasarita. Talagang awan nanang. Mapanak lagaran.
Agaram. Wen, tidak pakadanagan tada ni pare Kikaw. Tulungan na kanong agdataon. Nasaya at mat nga raw no kasta. Narigatan. Ang mga numaunaan na kati sa balay. Wen ka day. Pensa na mapasamak day ta. Itisaan nga agbayag. At danton yawid ko ang manugang yun anang. Ay katagawa ang aruda, tanay. Makmapanan titawan. Wen ka day. Relax kay ka din anang. Ay, nakasagana kon, pare Kikaw. Huh? Urong timing ka mo, paray. Ay nawaw. Apay ana ibagam ti kasta. Nasabak ko damiya iti dalan itay. Agpasintro da ka no, iti kasinsin na. Anya? Into maminsan tulat ng paray. Ipospunta pailat ipapanta. Sapay nagprak-practice amot ay. Ay, impractice ko tintiks mo nga ibagak no agkita kami kanimiya. I-reserve mo pailang Talaga rong timing ka? Anya nga tanong urayan ta ida. Ang mga no agawid da inton alas 12. Alanganan. Ha? Kasanumot nga mom. Ay, sana siguradaw. Sayang tumula ti oras no mapanta. No di da pa'y lagayam agawit inton alas 12. Ay, naimbangal daw mo, Mia. Ni, si kamat gayam, Kiko. Sabong parang ka. Ha? Eh, amo ka maklat kang dakon ka bailan nga ilimod ti ayat amarikrik na. Ay, mabit lang, Kiko. Di nakadikursunada. Gwapo, mate. Adayo agwapo, kinatartaraki no ni babay. No kasta. Kayat mo ti agdaton kanyak, Kiko. Ay, gusto ka. Palubusan ako mga agdatong kang ka. Please. O, sige. Sana ba litawan pa'y nobyo? Ay nawaw. Nagpulis ka mo manan babe anak kau. Kunak man no awan ni Mia iti ayanda. Sa balit agparparik na kanyak nanang. Kasanwa sa balay. Diyan ka mo. Hanggang makadlawa ka ni pare Kiko itay. Ay saan ka maawatan anak kau? Kasla ulbudan na itay. Sa balit ipanagis-isem na. Si kakit di mo anak kau. Hapay ngamin aya nga ikam iti kay papanan ti panagisem ni Kiko agay yemaw. Basta. Naske na mapanak iti ayanda Mia itamit laan. Anya? Neng, si kamot ti masalaw ko dito yung dalan, babe. Agdardaras ka pa eh. Kasla adda emergency. Ay, simangpot kayo gayaman. Si Mangpag. Awan mo't tinapanan may. Anya? Kuno ko na ni Kiko ang nagpasintro kayo ko ni Mia. Kasano ang nagpasentro kami, kat adda ni Kiko iti ayandamiya. Iso ang mapanak iti tersena, at ang mapanak gumatang iti soft drinks nga inuman mi. Kasta, inulbudan nak ni pare Kiko. Saan gayap apod no nagpasintro kayo? Ah? Ay na, inulbudan na katigayem mo, babe. Agdat-daton to pa'y kinimiya akasinsin ko. Anya? Agdat-daton ko nan? Pudno ti bagbaga. Adda sabong arigalo na para kinimiya. Saan ka di asenyales day jay nga agdat-daton ti may sa alalaki iti may sa babae? Nay, si kama gayam pare babay. Ay, anay. Apay nga agdanog ka ay. Traidor ka pare Kiko. No ni Mia ti makagabaw. Pasensya kang paray. Ngam diya nalapdan ti bagik nga agayat ka ni Mia. Amumit a kursunadak ni Mia. Pasensya ka na. Kursunada mo ni Mia. Paray, di lang mabalin ani siya latan ti pagdatunan. Ipabus mo ka din ani Mia kanyak. Maasi ka. Sana mabali na. Talaga ni Mia ti kursunada. No kaya mau, si kateg datong ka ni Sasha. Sana bali, tag kasinsin damay. Anyat na pasamak babay. Kumusta ngay?
Naibagam ka dahin kinimiya ti marikrik na. Napay nga grungab ka mo tananakaw. Traidor na siya, ikaw. Ay, nawaw. Apay. Kuna natulungan nagngagdaton ka ni Mia. Tagayam, kaya't na matagdaton iti babaya kursunadak. Nagsakit na nang... Ay, good kasta talaga. Anak ka. Jack Maclown? No inturod mo ko mga main tinakisarita kinimiya. Di mayat ko ma. Mga no nag-level up mo tan ti relasyon yaw. Jack mo no niya teramiday. Basol ko aya, no na yan nakakama nagbabain. Mabait lang. Saan pa nga inaklon ni Mia ni Kiko agayamaw? Saan ka day? Wina nga magdatdaton nga rudain. Ay, katiturod mo mati agdaton ah. Ah, Sana balay. Ta saan pa'y gayam nga inaklon ni Mia ni Kikaw? ha? Adda pa'y tsansa manakaw. Sana mabalay nga agbabain kalatan na kanayaw. Anya nga ron ti kayat mau. Ni Mia tagdaton kan ka. Ay, nawaw. Ay, nawaw! Di ka agbabain, tapno di ka maawanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. At Marinena, anya ti gagaram? Bumulod ako maitipala, Mari Lorna. Ni, an-anom ti pala, Marinena? Ay, siyempre, usaran nila kay ko, Maray. Mano, ti kasapulam? May salaang, Maray. Isublim mo laada ko sa. Uwin ka di, Maray. Anya ti pagkit-kitam kanya kaya. Jak amaw, ti mangisublay. Saan matkit di, Mare? Ngam i-care off ko kan ka, ah. Narigatan numapukaw. Day talaang gaya, Maray. Awan ti parikot no may papan iti dayta. Di ura ilistampay ati buludag nga pala, Maray. Mabiit lang nga ron, taalaag ti pala abulbuluda, Mare. Nakita ka naggapo iti ayan nyo ni Manang Nena itay, Manang Lorna. Anyang itiin maritis namanan. Awan mo at bakla, bimulod lang ang iti pala. Anya! Kat pinabuludang. Wan, Ay na wow. Kasano nga min, kat di daan mo nga iwanan nagiti sa nikwada. saan ta napagsaritaan ti may papan iti day tabanag bakla. Agrubat takit din, ta sigurado nga ado ti ipaaramid ni madam. O sige, agpalisak lang. Urayan na ka. Nalpas ka dun ti aramidam, gari lakay. Nalpasan bakit? Mabalinan nga isublim ti pala binulod mo iti kumarem. Isublik to no mo waya anak lakay. Ah, Idulin mo pa'y laang. sige. Di mo liplipatan nga isublay, ah? Ay no, wan. Sa anak mo taman ang lilipat lakay. Idulin ko nga rod iji kusina. Nasaysaya at pa'y lakay. Narigatan no basta ibatim latta di ta paraangan. Ang mga nutakawan dagiti lumabas. Dalosak B8. Inton kuan idulin kon. Amangan ngamin no aglati. Ay, si kamat gaya Maridelia. Di mo matimpakpakaam mo nga umay kagpasyar dito'y balay, Maray. Mapanak ko madita laod, Mare. Mapanak bumulod iti pala kadananang. Ay, nawaw. Adamat ti pala dito'y Maridelia. Supay lang ti buludo, ma. Mabalin ka day, Mare. Wahon? Apay kit dinasan. Ay, alaman nga ron, Mare. Isulatan ti buludak, tapno saan akong nga agpalaod. Nasaysaya at pay, Mare. Ay na, agyaman na ka, Mare, nena. Awan na nyaman na, Mare. Ay, agtugaw ka pa'y tagtimplak iti kapeta. Ay, saanan, Mare? Inton maminsan tulangan.
Sigurado ka, Maray. Wen mare, nag-text ngamin ti asawa ka kasapulan na kanun ti pala. Mabit lang nga rod, Mare. Taala at tipala abuludam. Awan mo tayo pala di kusinan, bakit? Apa insublimon ko ni Marilor na? San pa'y gare? Ha? Ayan na ngayon nga raw. Binulod ni Mari Delia. Anya? Di ko maharem, iji ka bang ibang abarangay? Wen. Ay, nawaw. Ay. Apay nga yung pabulod mo nga, kat di tayo magkukwa. Amumot abinulod tayo lang na di apala. Yung pabulod mo kay din iti sa balay. Sana bali ata ni Mari Delia mo tinang ipabuluda. Unangam kasanulangan no madadaal nga eh. Saan mo't siguro lakay? Ay, naapo, aramid ka iti pagparikutan. No insublim ko na di apala. Di nalpas ko man. Nakaimimot ka mo't lakay? Ah, Binulod dalaang kastakit din ti bagam? una tanong madadal da jay. Sikat ti agsungbat ka ni Marilor na. Ta sikat tinang bulod ken ko na. Saan ka di pa ngayon subli ni Kumari Manina? Tay binulod na pala, nakaw. Saan pa'y nga rod, tatang? Mano alawas ang tinapalabas. Nga mawamati ko na nga sublinan. Ang mga nus-usaranda pa'y laang, tatang. At nga nga to sa right. At damot jidaan apala tayo, tatang. Isupay laang ti anusan nyo nga usaran, Anya, pa'y nga rin nga iti maramida. Bayan nyo, mapanak to iti ayan damari nena intun madamdama. Why? Isublinan no niya ti binulod na. Tapno ada mo usaran tayo, Wen, di kay madanagan, tatang. Isublin to ni kumarik ti pala tayo abinulod na. Agkapita pa ay Marilor na. Saan akapiti gagarak, marinena? Ah, Imayak, tao may kualaan ti pala abinulod mo, mare. Nalipatam samot tin nga adda ti binulod mo. ay kwa Marilor na. Siya kun ti imay, takas labisi ka mag. Ay kwa ngamin Mari. Binulod ti kumarik di takabangibang abarangay ti pala binulod ko keng ka. Anya, impabulod mo iti sabali? Wen Mare, kataging gaita saan na pa'y nga insubli. Ay siyak tulat tan ti mangitulod iti ayan niyo no isublidan Mare. Naa, tasika pa yung ti agdesisyon no kaanong mga isuble? Di ka makaaw-awat Mare. Binulod da nga road, isungawan ti may sublikken ka, ay nawaw. Ay kat mapan mo alaanan, amare. Alangan mo't asyak pa'y laang ti mapan mangalay ti kumarem. Alawunan, agsardeng kan. Di kan agiskandalo iti paraangan may. Iskandalo sa kamot. Ayan nga ti pala ako ng amapan mo alaen. Ay, makapasurunday ta ang marinena. Apay nga eh. Impabulod na kit din iti sabali ti pala abinulod na kada kami. Ay na, naglukon. Binulod na kada kayo sa ita. Ipabulod na iti sa bali? Day tangarod kat. Makaungot pa'y itay. Iskandalo sa akano. Ha? Ay na, dilagbain? Day tangarod kat. Ay, naimbag no saan nga agungat ni Tata Pepe? Numaamuan na talaga ang makaungot day jay friend. Siyak tumanin tinakakaasi nga agpanunot iti irason ko tapno saan nga ag high blood ni tatang. Puno ka man, Lorna. Agul-ulbod ka niya. Heh, makabula na yun. Asan nga yung sub-sublay na niya kumarim ti pala. Kuwang aming tatang. Anya, siya ka, ti mapan mangalay ti ayanda. Ay, saan tatang? Awan mo't lang ti maisublida numapan kayo. Di rimwar ti punaw. Sa dino nga raw na, ti ayan jay pala. Ibagak man lang ang tipod no kada kayo tatang. Impabulod ka no ni Marinena iti kumari na di takabangibang abarangay. Anya, dan iti kabangibang nga barangay ti pala tayaw. Wen tatang, sana bale, taimbagak mo't amapan na alaan tapno maisubli na mo't tan. Ay, rumbang lang.
Saan nga aramid na ita kumaray? Binulod na lang. Itay pabulod na iti sa balay. Ay, nawaw, ti kasta klase ti tao. Umay kon isubli to'y pala a binulod ko, Marinena. Ay, naimbaglaangan ta imay ka Maridelia. Sapsapulan nga minti kumarik nga iskandalosa day tapala. No kasta, saan mo gayam ako kwat impabulod mo apala, Mare? Wen Mare, binulod ko iti kumarik. Mala, si kanto ti makaamwa mang isubli, Mare. Wen, isublik to matlang inton madamdama. Makapasuron. Palalaan, umaykit din ag iskandalaw dito'y paraangan may. Anya? Ay talaga nga iskandalosa day jay amari Lorna. Ay kat, anusam amare. Talaga nga adda ti kasta a tao. At tuyan ti pala a binulod ko, Mari Lorna. Awata mo, tapno awanan ti ado asaom. Ay nawaw, saan aday tatipala mi abinulod mo, Marinena? Anya asaan? Mingmingam nga min anaimbag a. Kabarbaroti pala abinulod mo kada kami, Mare. Kita man no agrupro papaylaang apala day tamare. Daan pa yan, kene, aglalatay. Gagangay na ata na usarkit nga raw. Ay saan ko nga awatan day ta apala, Mare? Na, di mo kayat nga awatan. Inton kwan agiskandalo ka manan. Ibagam tumanan asaan ko nga insublay ti palayaw. Sukatan ti pala abinulod mo, Mare. Iskandalosa ka talaga. Kayat mo ti makiap-apa. Gapo iti kinairresponsablem na dadaol ti pala mi abinulod mo. Asino nga min tinangibaga amapan mo ipabulod iti sa balay, ah? Na, Sa maysa, di nakaw-awagan iti iskandalosa, ah? Kada taadwa, sikat iskandalosa, ipasampay laang namin kanya. Dito'y balay tinagapuan ni Nina. Sana ya? Wen, inyag na ti pala tayo, tatang. Ngamdaan, iso nga impasukat ko kankwana. Ha? Basol na laang, ah. Api ngamin nga impabulod na iti sa balay. Eh, sigurado nga, reklamon to mananday dya kumaray manakaw. Oray man nagreklamo kan kapitan. Ha? Nalawag nga iso ti kamali, tatang. Adaken kwa na numapan manen agis skandalo iti barangay hall. Isumit lang ti mga aramid iti pakaibabainan na. Eh, sa bagay. Eh, narigat mait. No di tagtagaray. Una, pudno lang unay day tatang. Agruam dagita at tao. Bakit? Kumusta? Insubli mo ti pala ni Marilor na? kasano ko mga may sublik kat di namat kayat. Ne, apay ka na? Saan ka no aday tatipala da binulod ko? Ay nawaw. Apay, iso na ito, di pala da? Uy, Ne, apay anyat na pasamak iti da ito apala. Kasla do mo tinagdalanan nan. kat gagangay na ata na usar nga road. Maawata ko, no apay, di na kayat nga awatain. Daan mo ngaminan. Kinani, aglalati pa yun Ay na, nagadukot nga amo day dya Marilor na Uray aglatlati at apalalat tamay. Tinasaya at yung kay Jili, tagumatang ka iti baro. So katamti pala, binulod mo. Tani, daanan. No apay ang pabulod mo iti sa bali mo. Ay saan? Ni Maridelia at irumbang amang sukat ay suti na udyan ang bulod. Anya? Naimbaglangan, tanasalaw ka dito'y dalan, Marilor na. Adda ka din ti kasukat ti palame, Maray. Awan pay, ngam amaw mare. You are barking at the wrong tree. Na, anya abarking at darong trimot alawlawat ang Marinena. Sana rumbang asyak timang sukat iti palayo mare. Ngamen, ni Maridelia di takabangibang abarangay tinaudian ang usar. Isumat lang tinakadadaol mare. Ti kayat mo asawan, siyak ti umasidag iti kumarem. Wan tay sumat tinakadadaol, saan mat asyak? Na, sika ti pinabuludak, Mare. Kayat asawan day ta, sika ti responsable. Di ka man agar-aramid iti gulo. Itad ko tinamber na, tada kayon ti makamungag sarita. Ay saan? Sika ti pinabuludak.
Iso arumbang laang asika ti mangisubli, Marinena. Saan asyak tinakadadaal ko naklangarudan? Uray saan asika? Basol mulat na. Ngamin, si kamat ti may bimulod kanya. Anya? Uray mapan ka agreklamo kan Kapitan Mare. Naglawag asika ti kamali. No di mo kumangaming impabulod iti sabale, di awan kuma ti parikot mo ita. Ay, nangaguti saritaan nyo iti kumarim itay. Ay nawaw, nukas ta, napigsagayam ti boses me. Katwan! Ay na, mangag iti entero a barangay sika. Uray no pudno mo ti bagbagak. Makapasurun day ta ang Marinena. Ag-play safe man nga minun. Syakit din ti parigaten na amapan makisarita iti kumare na. Ay, day tangarod ket. Nagture da mangibaga iti kasta ket isumit ti kamali. Talaga nga iskandalosa. Walang modo. Mas dawa ka. Ay na, siyak pa'y laang ti pangibagaan na nga iskandalosa. Ket iso ti saan anasaya at akasarsarita. Ikaman ki di iti pagnakman na. Talaga akasta ti aramida. No saan na pa'y asukatan ti binulod na. At tuyan ti sukat ti palayaw. Naimbag man, ta nagtungpal kamot laang, Marinena. Wan tapno awanan ti ado asaom. Naa, kasla basol ko pa'y gayam, Mare. Basol ko no nadadaal ti palame, taim pabulod mo iti sabale. Saan ka mata makauawat? Sika, ti saan ang makauawat, Mare. Malahuston! Iskandalosa ka talaga. Naa, tasyak pa'y ti iskandalo sa ita. Wan tauray simple lang abanag, agaramid ka iti iskandalo. Awan ti modo, Mare. Saan ka di nga iskandalo sa ama ko na ti kasta a klaseng ti tao? Sika, ti iskandalosa. Nalaing abumulod. Inton kwan, isopay ti addaganas na nga agunget. Ha? Pumanaw kan, Mare. Di ka manin agiskandalo dito'y paraangan, me. Saan ta pa yan alpas na nagsarita? Pumanaw kan! Tawanan ti rumbang apagsaritaan ta, Marinena! Di ka no may bumulbulod, ha? Ay, si kamet gaya, manang nena. Anyat masapul mo, ha? Ay, kuha kuma, bakla. Anya, ibaga mong tabisi at. Mabalin ka di ti bumulod iti batya. Anya? Pabuludan na kuma. Ngamin, nadadaal ti batya mi. Sika lang ti amok mabalin ko pagbuludan. Imot mo ngamin ni Marilor na. Sa maysa, no saan mo nga itad ti kayat na, agis skandalo adagos. Ay, anya nga minang tibuludan? Ba't siya? Wan, isublik to no makagatangak iti baro. Mabit lang, ala at tibulbulodem. Ay nawaw, nakabaybayag kamutan bakla. At to yan tibulbulodem, abat siya. Ay nawaw, day tati pabulod mo? Daanan? Di mo kaya? Daan matan. Mausar pa'y aya day ta? Wan tauray di mon isubsubli, kukwamon, mabalin. Ay, narigatan. Ama nga, no, aramidam kanya, ti inaramid mo ka ni Manang Lorna. Naa, Jak kayan, ti agpabulod ka ragiti tattao, di na mo ti agisubli iti binulod na. Ay, nagado, apakais-estresa. Di mo nayunan. No di mo kaya't abulodon day tabatya. Saan ko nga ipilit? anya? Ay, nawaw! No adda binulod mo, isublim. Iti kasta, pabuludan da kan tumanen. Saan kat nga ipabulod mo mat, iti sabali. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Ikandak man iti paglod ko. Unay kan Darius. Agraman pagload mo, dawatampay kanyak. Manulang man nga ti daw-dawatak. Imbis a pagload mo, igatang tayo laengan iti sidaan tayaw. Ay nawaw. Apit na nakaimimot kayo. No kayat mo nga da pagload mo, makipurdiya ka nga anak ko. Nawaya ka ba? Adumat ti mabalin a pakipurdiyaan dita, ano lakit dita nagagat ka. Jack ti makitang danita. Ang runakit matutudo. Anya ngay nga ron, ti kaya mo. Agkulkulong kalaangan dito'y balay. Agdawdawat kalaangan kada kami kanitatang mo. Kasing singer samot ni tatang iti bayad tinateng na. Nakitak ti kwartang inyawat na ken kay di na minsan ngal daw. Tapno ibagakken ka, ada nakabadgetan day dya kwarta. Saan apagload day jay? Di tayo ka man langay. Na, sa di naman ang tipapanam, Darius! Sa di naman ang tinapananday ta Darius bakay. Ay, jakman ang mulakay. Ay nawaw. Kanayon lakas tan teraramidin na. Jakla idik kan iti pagload na pimanaw matan. Natangkay na talaga ti ulo na. Sanak matakas tayo day. Kat uray syakmat, nasingpetak mat idean niya. Imbis at tumulong agtrabaho. Saan ta day talag cellphone tin into na rin na. Ay, manun alog tinasayang. Kapoy ti day ta, mobile games. Ay, pudno launay lakay. No inyal kan siya na, ada kumama basit nga urnong na. Nalpas ka din aramidin nyo, nanang. Ay, saan pa'y lina anak ko? Anya ngay ti arabidam titaw. Saan ka di ngay bagak abantayang pa'y laang titirsena? Kasanaw no adda mapan gumatang. Awan mo't siguro, umisbo ak labiit, nanang. No, saan? Amagan no adda agtakaw. Sabay agraira man din dagiti agtatakaw. Ni nanang mo't negatibo adagos ti pinanunod da. Ay, kawan talaga narigat ti matakawan. Sapay adati koleksyon ni ti Tersena. Kasanungay no itaray da, dinalpaskan. Nanang, agsubli ak tumutla adagos. Di kay madanagan. Ay, nawaw, agawam nga ruden lina anak. Nanaw siyang! Nana! Ay nawaw. Awan mo't tawit itirsina da nanaw siyang. Kinantilina. At siripag man. Ang mga nooda iti unag. Talagang awan Anya nga tanong kisayak ti koleksyon da. Ay, inayadak man ti sumak tapno di da mangag. Dita, nalukat akong tiritaw. Nagiti paper bills tilaak. Tapno saan daan na dagsa na may bulsa. Ay nawaw. Imbati da pa iti cellphone da pagluloda. Ay, agludak man pa'y. Agludak iti sang aribaw tapno sulit. 1 month allowance ko naman. Ay nawaw, imis buak labiit, ngam awan mo't ti koleksyon. Nanang! Nanang! Umay kayo mantay! Ay, nawaw, anyak mapaspasama klina anak ko. Ay, na makapadanag kamat. Da kayo ka di tinangala iti koleksyon kay store, nanang. Koleksyon! Awang mo tinalalak anak ko. Sabay saan pa yan alpas ti aramida kiti kusina. No kasta, natakawan tayon samot, nanang. Anya, Awan mo ti paper bills, nanang. daytan ti bagbaga. Tikipad a cellphone a maus-usar apang lodla ang tinagbati. Kun coins lang, nanang. Sapay awan ti CCTV tayo. Ay, awanan na. Awanan ti may purchase iti lakaw. E panasam ti agsaludsod ka na iti karuba anak ko. Naskan amaamuan tayaw no asino day tangang tatakaw. Na,
Nakaisem ka mat anagawid, Darius. Tapay. Tapay, pare, ti umisan. Kaslaad na ti kayat asawan ti isem mo ah. Ha? Ako nanang. Naragsaka, iso nakaisam Sa dino tinagapwa maya. Dita lang. Sa dino adita. Ay na, basta dita igid-igid la ka di. Na, Napanala nagpaangin. nakaskas daw man. Italang anagawid ni Darius sa nakaisem. Amangan matno adda ti kalukon nga inaramid na. Agpuno ka man kanyak, Darius. Adda ka di manan kalukwan nga inaramid mau ah. Ay nawa, nakaisam la tatao nagawid. Panunutan yun nga dakalukwan na inaramid ko nanang. Naragsakak laeng, iso nakaisamak. Anya jay nadamag ko, Marilina. Natakawan kayo kanaw. Huwag nga rod, Mare Norma. Idi kalman laeng. Ay, may stress ak nga rod, Mare. Taintaray damat ti koleksyon mi. Sino nga tamat tinangaramid iti kastangay, Mari? Day tati dimi ang mo, Mare. Awan nga min ti CCTV mi. Iso ang nagrigat ang maduktalan no asino tinagtakaw. Ay na, dayta tirigat na itan, Mari. Naglaig mo't daytan nga agtatakaw. Amo na siguro nga awan CCTV yo, Mari. Huwag nga rod, Mare. Sigurado akalugaran tayo laeng tagtatakaw. Takabisado na mo't tinangalaan na iti kwarta. Nasken nga agpakabit kayo matan iti CCTV, Mari. Tapno saan nga agruam dagita nga agtatakaw. Un, Mare, naka-order akon. Anya nga minan, tigagaram, Mare Norma. Ay, asin ko Mari, no at dapay ah. Ado, Mare. Ibagam laeng numano akilo tigatangam, ta isupot ko. Pudno mat gayam ti agwarwaras ada magtirso lakay. Anya da magdayta? Pudno gayam anatakawan da Marilina. Ay nawaw. Ay talagang agraira manon, dagitag tatakaw ita panawan. Ay huwan garod lakay. No apay ngamin adi damat agtrabaho ah. Nagregregatan ti sabali at taon sabat ti pagbiyagan da. Ay, ada ka di atap ni Marilina, iti kinatao ti agtatakaw. Ay day tangarod lakay. Narigat ang maduktalan, tawan mo't CCTV da Marilina. Dagiti lang kaaruba da, no nakita na tinagtakaw. Ay, nawaw. At damot nagload iti sangaribo iti kalman, nanang. Ha? Asinaw, linanak ka. Diya ka mo no asino. Ngamawan mo't ti malagi ko alinodak iti sangaribo iti kalman. Ay, uri siyak mo't anak ka. Awan pa'y tinagpalo diti sa ngaribo kanyak. No, kasta nga rod. Amangan no ti agtatakaw mo ilaang nanang. Nagload pa'y siguro sa pimanaw. Anya, tinakaw dalaga rin ti koleksyon. Nagload ka pa'y. Iso ti atap ko, nanang. Ay, una yun day tang agtatakaw. Agtatakaw lang arudan, mangibati pa'y laang iti ebidensya. Kita mananakaw. Day tani, nanang. Sigurado ati agtatakaw ti akin kukwa iti day ta number. Awan pa'y mo tinagpalod iti sangaribo kanya. Ay nawaw, isumalabis mo tinangibati iti ebidensya anak ka. Nakitak daytoy akwarta iti bulsa ti maong apantalon mo, Darius. Sa dino tinagapuan daytoy akwarta, ah? Ay nawaw, kwarta ka. Sa dino kumati pangalam iti kwartam ket awan mo trabahom. Nagado asal salud-sudin yun nanang. Ibagam kanyak no sa dino tinagapuan daytoy akwarta kunak. Inted tigayem ko. Di ka agar aramid, Darius. Asinaw agayam mau. Kaya basta gayem ko Ibagam no asinaw. Di mo urayan na makapungtutak. Basta inted nga rot tigayem ko. Confidential day jayon. Anya confidential matasasawam dita. Kaya confidential Kahit nasawang ka secret only. Sana mabalin na maamuan ti sa balay. Naimbaglaangan, tanasalaw ka dito'y dalan, pare Tirso.
Adaman kayat ko asaludsudan kan ka. Ay, nawaw. Awan ti parikot mo may papan iti day tabanag, Mare. Anya ti salud sudan. Amangan no am-am ti akin kuko iti da ito a cellphone number, pare. Oh, Aguri ka. Kasla pamilyar kanyak day ta number ah. pudno, pare. Ibagam man nga rod no asino. Jak malagip no asino takin ko kwa. Ngan pamilyar ti number kanyak. Apa asal salud sudan, Mare? Ti akin kuko iti da ito a cellphone number tinagtakaw iti tersena mi, pare. Saan lagayam a kwarta ti tinakaw na. Nagload pa'y sakbay apim manaw. Ti kamali, di na indilit ti number na idinalpas a nagload. Anya? Una yun day tangag tatakaw. Nangibati iti ebidensya na, Mare. Kasta mo lang ti kunak, pare. Iteksyon to man kanyak no amuyo ti akin kuko iti da ito a number. Sige, sige. Tay bagak iti asawak, Mare ah. Ay, isurot mo man day ta number. Ipakitak to iti asawak. An-adwak da ito a cellphone number ang nakasurat iti papel nga inyawat mau terso lakay. Mga mamamom takin ko iti day tabakot. Pamilyar ngamin kanyak ngam jak malagip no asino. Ay nawaw, number mat ni Darius nga anak tada ito'y lakay. Ah! Anya? Cellphone number ni Darius. Apay aya asal saludsudam lakay. Hintay takano tinambor tinagtakaw iti tersina da Marilina. Anya, kasanuan amwanda. Feeling expert ngamin day tangag tatakaw. Tinakaw na lang arodon ti koleksyon. Nagload pay. Tinakas na. Nalipatan na nga in-delete ti cellphone number na. Anya? Darius! Darius! Agreeing ka di tatada na patagapagsaritaan ta! Unay kininanang eh. It kita niya maturog na tao. Agpudno ka man kanya! Sika ka di tinagtakaw iti tirsena da Marilina! Apit na papasurin dak. Awan ti amok iti maipapan iti day tabanag. Di ka nagulbaod! Takalpasan at tinakaw mo ti koleksyon da. Nagload ka pa'y kanaw. Kat tidakas na, di mo indilit ti number mo isungad da ebidensya. Anya? Kit mo indilit ko. Oh, di rumuwaran ti pudnaw. Talaga si ka tinagtakaw. Uy no, mangibabain ka talaga, Darius. Sagot ka lang arudan, agtatakaw ka pa'y. Anya pa ng disiplina ti kayat mo, aya ah! Ay, nakusta, jak na i-delete ti number ko. Kung ano in-delete ko nanang. No saan ka mamati kanyak? Mapan ka iti ayan da Marilina, itamat laan. Pangasyo ata, di ibagbag asyak ti akin ko ka iti number. Ay saan? Di ka mangibabain si kakunak. Mapan ka iti ayan da Marilina, itamat laan. Wano? Kaya't mau nga escortan na kapaylaang ni tatang mau ah! Agawam, tayo tulod ka iti ayan ni Marilina, Darius. Jak kaya ti may balot tatang. Agawam, dito ko laknay. Pangasyo ata, di ibagbaga ka ni Antilina. Asyak ti akin ko iti dayta number. Ay, nawaw. Ura, di may ibagakin ko na. Maamuandan tumitlaang. Ay, kada ka di pa'y nagbati a kwarta, iti tinakaw mo. Ay, irwar mo. Nakita ni nanang mo iti bulsa, hindi na palabas ngal daw. Ay, irwar mo na, tayo sublita. Ay, ako tatang, mabit lang ta alaag. Ay, mga no tumaray ka. Ibagam no sa dino tinangikarga. Taninanang muntaw, timapan mangala. Anya ter aramidan nyo dito'y balay, pare tersaw. Kaya't mo amamuan, tinagtakaw iti tersi na yaw. Saan ka di maray? Ay nawang, di mo ibagaan ni Darius nga anak mo tinagtakaw, pare. Iso talaga. Iso ti akin kuko iti cellphone number nga impakitam kanya. Anya? Agsaw ka, Darius. Ibagam ka ni Antip, no anya tipudnaw. Pasensya kayo, Nantilina. Pasensya kayo no, naaramid ko tikas jay. Siyak tinagtakaw iti tersi na yaw. Ay unay kan Darius. Si kamot lagayam. Pasensya kayo, Nanti.
Kaya't kung isublit ay kwarta na bate, saan ko pa nagastos amin? Diyan na bate, itrabaho akton. Pangasiwa, tadidak ipabalod. Ay napasensya kan Marilyn ah. Talaga adyak ekspektare na maramid ni Darius ti kasjay. Maawatan ka, Mare. Amok no kasano a disiplina am ti anak yo. Ngam talaga siguro akastanan. Ay nasyak pa yan ti agbain kan kamare. Ay nawaw. Awan ti rumbang apagbain na, Mare. Kas nakunak itayan, addan iti husto nga edad ni Darius. Amunan ti husto kan saan. No anyaman ti naramid na, ay choice na matan Saan nyo mat siguro nga imbaon nga agtakaw, Mare? Ay agyaman naklaon ay tamaawatan nakmare. Awan tirumbang apagyaman na, Mare. Siyakit di tirumbang nga agyaman kada kayo nga agasawa. Ah, iti anya kumaaga po mare. Gaputa saan nyo akinunsin ti dakas nga aramid ti anak yo. Saan nga amin a parents kat kasta ti kapanunutan na, Mare. Bilibaklat namot kada kayo nga agasawa. Anya man ang tiyan, anayam si Kadarios. Nasakit ti likod tun sa kak, tatang. Anya yatim paramid niyan ti Malina. Nagado kasta talaga Awan ti si Manny. Agsakit aksan. Manusam, kasta talaga ti agbirok. Awan ti nalaka trabaho, anak ko. Narigat ti sa politiko arta. Iswa, di mo ko mapag-interesan, di mo kukwa. Awan tatang, amok day ta. Di mo liplipatan, anak ko. Aggagat-kagit day. Tapno damot kwartam. Di kag taktakaw. Tawan na sayat nga itdenday ta. Di kat pakaibabay na lang. Ay, nawaw! Di mo pag-interesan ti di mo kukwa. Tapno awan to ti pagbabawyam, iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Anyat orasan ngam di ka pala agreeing dita, Arturo lakay. Nabanugak. Saan ka ngagtrabaho ita? Madamdaman to na. Anya, agalas 9 iti agsapa, Arturo. Nasayat gidi tapno pa nagmimerienda. Inton makadano na iti pagtrabaho. Di ka kadi mabain akanayon ka maladaw. Inton kwan agreklamo dagiti padam at trabahador. Saan? Kabutang dakdagi jay. Samay sa. Awan ni boss ita. Iswa sigurado adinan tumaamuan na naladawak. Anya? Eh, sa di no manindayan day jay Arturo Ricaw. Ay, jak amo Alas 9 nga mawampay. Amangan no maladaw man na yung tata. Ay, kanayo na maladaw. Igagagaranan sa. Uno saan? Amangan no the emergency na. Emergency? Final daw nga the emergency na. Day tati di tayo mau, tata. Urayin tayo latan Isunto ti agpalawag. Awan lati boss. Sana masapang may. Sala nagagayt na muna makit kita.